وقن كان يوبلو على عليت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وتبي ودم كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لو مون كم وتروا قداسن وانا وانتعستو حزنا لكم تينا لنا لايك مقبارة يترسعوا أبالاتنا إس channel كوينكم كل جزي سبورت تقبروا دما تانك يخني بالدالي جزي خي وسدنا بتقدام عايزينا هنجمر let's go. Iran standoff, putting the Mideast on edge. The Israeli military remains on high alert. This is Iran issues a new threat to the United States, saying that renewed fighting would trigger a wider war extending beyond the Middle East. So, Dana, you've got this U.S. blockade pushing Iran's economy to its breaking point. That blockade is working. The White House keeping up the pressure as they try to work out a deal, but there are other options that still are on the table. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that, but we're not going to know until we're actually putting pen to paper on signing a deal. And Trey Yates is following. كم تريوز لهم درجة بكل منجدي نكوينات يدالو خزلو نكوينات بدلاوات نات قرار بيمت كم زلون أمريكا كله نجراتا نبكينات زمر دمسل زرباينا نسمع زلنا قنو دما أبتاولا زخوني قنديل نخرج بدما زفتن زلو يمسلو يسعر زلو وينتمنيت كم زلو من تكوينات دفر هو يمسلو بحفشة كم تريوز لهم تعسوا غيرنا زلنا نقطبانا إيران يداهم الله زبل أمنت هلوهم بوغن منجست قيار كم زي تردي ومالو كابوكاتيلوم مچم نكوينات بكل منجد تداليهم كم زلوا يمزنو زلو قال كابتك محجز قبر وكوينات زقات أما كنا تاد ما كان رينا معاد حق عندي دوت زلوا دونالد ترامب ما تزدليون تدهي بومني كم بحدش كهربا يخلي أيوسهم كنا اللغماس ألا كندي كم زخوني بلوغن بزحات كم زقم جموزلو كبر أب كلام سنبت أبيلو جلس قمت كوست كم زخل زحلفه سولوس اندحر قوين سولوس سونيو سولوس وقك جمر سلازي دلي نتعداقاتات سلازرب بشولي ومخنيات غير علي وازولو زبلو زحات كيلاتات اللو سلازي استيلتنا يكون كينات اوبشن تابطاولا كم زلو نايكوينات منفسو نايكوينات زربون اي ترفنالو سلازي كابت دا هايست بريزنت مختل بريزنت كلتيوم يم نايكوينات مفرار هيك على زوتكم زلو ويول متنقطات زبو زلو سلازي كوينات اي جمرني كان نخدمت قرب كبت بلا سلازغونه يا كنت بينا زلنا قلنا ولا إيران وين أقد اسمه تنقطع هي بعد لا أنتي كم زولو زلو كن ريهم كم فتنينا. Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu reportedly held a lengthy phone call amid questions about if the war will resume. This comes amid a massive U.S. military buildup across the region, and we're getting some new video that shows U.S. refuelers parked at Tel Aviv's Ben Gurion airport, waiting in case President Trump orders new strikes against the regime. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps released a new threat overnight, warning the United States and Israel against launching another bombing campaign. The IRGC put out a statement saying if the aggression against Iran is repeated, the regional war that was promised. أجي أبزي كل التنقرات كنا زخاركم مجمريا أمريكا نتنياهو دونالد ترامب حادق زي يمكن تجزي برتع زخون ناي تليفون ركب أكايدون كم زلون كم زي تسمعون أبقى يوسي نتنياهو أب صغرو حاو خصاب زقعو كم زرسنة زبل زربا كابتي أكسيوس بحال براك روفيد بلو قاعدتني أوت ينيرو بحق خمسة تردادو دونالد ترامب نتاكوينات كم زعبيه نتنياهو دما قدنا بتاكوينات كم اللي سيدلو كم زلون سلازي كلتي ما يتردادون زلو يلو جي زتري أودر لهم كل نجار بوجن إسرائيل لكل دلوات كم زلون متكعتي بكل من قد دلوات كم زلو زر كنا تاتنر لنا دونالد ترامب جن أبي كم زلو يزن جرزلو جلك عالم مواصع ترغيبه كلام قدي كنادي فتن كم زلو يوم زنو جرزلو أمنقوم زي مرة تفتيرو ليبلوني أنا جن it's very difficult for me to believe أمنقو كل يوم زي مرة علو ويونا جلك تبل كبد زبالة معناته دونالد ترامب إسرائيل ساكن ده كنت صراب لي كم زلو وأبزو وانزي برهاوز بلا نجاريو ما يبي دراما خجور دليل ما يبي جلا نجار كله خلو غلمبر دونالد ترامب كابتن نتنياهو نايت إسرائيل سلوان زد اللي هو نجار كيف وضعي خجبر خلي
أزي كبيد ኣብ ኩሉ ርኢናዮ ዘለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣንድ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንዑታት ዘተንባህ ኣይኮነን ጀስት ኣገድን እዩ እቲ ኩነታት ከጋጥም እዚ ኩናት ወዲ ኩናት ሕጂ ድዩ ዋላ ፅባሕ ድዩ ብዘይገድስ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ኩናት ክትገብር ክትግደድ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ነገራት ስቂልካ ባዕሉ ከጋጥም ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንኢራን ስቂሎም ተገዲፎማ ኢራን ኣዝያ ሓያል ክትከውን ከም ዝኾነ ተረዲእዎም ኣሎ ኢራን ኦልሬዲ ኣብዚ ኩናት ተዳኺማ ከላ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ናታ ካብ መጠን ንላዕሊ መፂኡ ኣሎ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ዝብልዎ ዘለዉ ከዕብዶም ድዩ ዋላ ጨርቆም ከደርብዮም ደልዩ ዘሎ ከርእየኩም ሎከደስ እንታይ ኣውፅኦም ኣለዉ መጀመርያ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓድሽ ፕላን ኣውፅኦም ኣለዉ እቲ ፕላን ኣውፅኦምሉ ዘለዉ ድማ እንታይ ዝብል ምሕደራ ናቱ ናይ ኢራን ምዃኑ ኢራን ከተመሓድሮ ምዃናን ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓደ ፕላን ኣውፅኦም ኣለዉ not only that እዚ ናይ ኢንተርኔት ኬብልስ በዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝሓልፍ ዘሎ ናይ ሜታ ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ን ጉግል ሰለስተ እዚኣቶም እዮም ዓበይቲ ኬብልስ ዘለዎም ታሪፍ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ንኢራን ሓቲቶም ኣለዉ ተዘየለ ክበትክዎ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብቢትኮይን ዝተሰነየ ሓድሽ መስርሕ ናይ ምሕደራ ኣተኣታትዮም ኣለዉ ነተን መራኽብ ድማ ግድን ብኡ ምስቲ ብቢትኮይን እናከፈላ ኣሜሪካ ኮራፕት ክትገብሮ ዘይትኽእል ሲስተም የተኣታትው ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ኢንተርኔት መስመር እውን ገንዘብ ንኢራን ክኸፍል ከም ዘለዎ እቲ ካሕሳ ኣሜሪካ ብካሽ ዘይከፊላ ብኢዳኣዙር ከመይ ገይሮም ክኽፍልዎ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና and here ኣሜሪካ cannot do much ስለዚ ኣሜሪካ ዝበለት ተበለት ዝገበረት ተገበረት ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ so Tehran has announced licensing fees on submarine fiber optic cables crossing the Strait of Hormuz, targeting US tech giants including Google, Microsoft, Meta, and Amazon. ስለዚ ሓደ ፍሬምወርክ ኣታታትዮም ከም ዘለውን እዘን ካምፓኒታት ናተን ኬብልስ በዚ ዘሎ ድማ ገለ ነገር ናይ ላይሰንስ ፊ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሕቶ ገይሮሞ ዘለዉ እዮም ኢራን ድማ ፀብለልትነት ናቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሌቨሬጅ ናቶም ነጥብታት ሳቶም ዝሕዝዎ ዘለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ እንታይ ይብል እስከ ፀኒሑ እቲ ጋዜጠኛ ዘገርም ኢራን ሲ ኣጠንቂቓ ኢሎም ይዛረብ ኣለዉ እቲ መጠንቀቕታ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ኩናት እንተኸፊታ ከም ብሓድሽ ኩናት እንተኸፊታትልና ነዚ ሲ ከም ኢራን መፈራርሂት እያ ትጥቀመሉ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ካልኣይ ግዜ መበል ሳልሳይ ግዜ መጥቃዕቲ ተኸፊታትልና እቲ ናይ ዞባዊ ኩናት ንብሎ ዝነበርና ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ክንገብሮ ኢና ቀደም ነዘን ሃገራት ከልጅና ንሃርም ነርና ስለዚ እሰን ጥራይ ዝረማ ይመስሎም ነይሩ ሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ማለት እዩ ዝኻብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ሰብ ተፈላለየ ትንተና ዝህቦ ዘሎ እዩ beyond the borders of the region and you will be dealt a crushing blow in your places in places you do not expect ኣብዘይ ትፅበይዎ ቦታ ኣብዘይ ተሓስቦ ቦታ ክንሃርም ምዃንና ፍለጥ ይብሉ ኣለዉ and you will fall into abyss of defeat and destruction ስለዚ ድሕሪ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሸለሊሎም ሓሊፎም መጥቃዕቲ ክገብሩ ጀሚሮም ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይዱ ከም ዝኾኑን ካብ ትፅቢት ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ድማ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ከምኡ ዝፍክሩ ዘለዉ እቲ ሓቂ ቀስ ኢሉ ዝወፅኒ ኢና ኢልና ነርና ስምዑ ብዚ ክልተ ነገር ከረየኩም እየ ለንቀነ ብዙሕ ሓቅታት ክወፅእ ጀሚሩ ዘሎ Tonight we begin with what is easily America's heaviest aerial damage reported in its modern military history. A stunning report unveils the massive damage that the United States has suffered in its war against Iran. According to a report by the non-partisan U.S. Congressional Research Service, or the CRS, beg your pardon, at least 42 American aircraft were either destroyed or they were damaged during Operation Epic Fury. Now, these numbers are extraordinary because they reveal not just what America suffered, but the details of the damaged aircraft paint a difficult picture for the American military. Here's what the losses include. 4 F-15E Strike Eagle fighter jets. ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘገርም እንድዩ ሓደ CSIS ዝበሃል ሓደ ዓብይ ናይ ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ሪስፔክት ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ኣሜሪካ ክሳብ 42 ነፈርቲ ኩናትን ናይ ሎጂስቲክስን ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ከም ዝኸሰረት እዚ ኣሜሪካ ዝኣመነትሉ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቲንክ ታንክ ዘውፅኦ ዘሎ ብናይ ኣሜሪካ ዶኩመንት ዝተሰነየ እዩ ኢራን ዘውፅኦቶ ወይ ቻይና ዘውፅኦቶ ወይ ራሽያ ዘውፅኦ ንብለኩም ኣለና ስለዚ 42 ነፈርቲ ኩናት ኣብ 4 መዓልቲ ኣውዲቖምሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ስዕረት ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን እዩ this is incredible so
እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዋላ ዕንወት እውን ኣገባብናቱን ኣካይዳናቱ እውን ንባሕቲ ክብድ ብዝበለ መንገዲ ዝግበር ዝነበረ ከም ዝኾነን ኢራን ሓያል ምዃና ካብታ ዝበርትዐት ነፋሪት ድብልዋ F-35 ጀሚርካ ናይተን ዝኸበራ ነፈርቲ ዝበሃላ እውን ናይ ስለያ ናይ ሰማይ ረዳራት ዝኾና ነፈርቲ እውን እንትኾነ E-300 ድያ ገለ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገሊኡ ኣብ ስዑድያ ገሊኡ ኣብ ታዕውደ ኩናት ገሊኡ ኣብ ኢራቅ ገሊኡ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣጠቕጠቕ ኣቢሎም ከም ዘለዉ ገሊአን ድማ ባዕለን ወዲቖም እውን ባዕለን ንሓፀደን ተጋጨን ዝወደቓ ዝበልዎን ወይ ከዓ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኩዌት ዝሃረመን እውን ኣለዋ ስለዚ ብሓፈሻ እተን ዝወደቓ ነፈርቲ ሊስታናተን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ 4 F-15E ዝበሃላ እዚአን 3 ብኩዌት ክኾና ከለዋ ሓንቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራን ወዲቓ ነቶም ፓይሎታት ኣድሒናዮም ዝበልዎም እዮም ብዛዕባ እቶም ፓይሎታት ግን ምስጢር ኮይኑ ኣይዝረብን እዩ ዘሎ ስለዚ ብሓቂ ድዮም ወዲቖም ወይስ ካልእ ድራማ ክፍትኑ እዮም ሓሲቦም ኣይሰለጦምን ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ እዩ ሓደ A-10 ዝበሃል ታንደርቦልት ማለት እዩ ክልተ ማክ 130J ዝበሃላ ኮማንዶ 2 ዝበሃላ HH-60W ጆሊ ግሪን ዝበሃላ ሄሊኮፕተራት ዓይነት ሓንቲ ከምኡውን ሓንቲ F-35A ላይትኒንግ ዝበሃል ስታልስ ፋይቲንግ እዚ ብዙሕ ዓይነት ቴክኖሎጂታትን ከበድቲ ኣፅዋራትን እዮም ወዲቑ ከሲሮም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝገበረ ኢራን ጌና ኦርጋናይዝድ ከይኮነ ከሎ ሓደጋ ወዲቕዎ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓደጋ ከሎ ዝገበረ ኩናት እዩ ሕጂ ግን ነቲ ሓደጋ ተቐቢሉ ነቲ ኩነታት ተለማሚዱ ብሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ብምእታው ብሕጂ ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ንዝበርትዕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ብምእታው ከመይ ጌርካ ትምክቶ ተዳልዮም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is going to be he will have a very difficult situation እዚ ናይ ኢራን ኩነታት ንክቕይሮ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዳርጋ ማንም ሰብ ዝግምቶ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝበርትዕ ሓይሊ ናቱ ኣቐዲሙ ተጠቂሙሉ ከምቲ ዝደለዮ ድማ ኣይሰለጠን ካልእ ምስጢራት ለንቀነ ኣዝዩ ብዙሕ ምስጢር እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኢልናኩም ኢና ሓደ ካብቲ ምስጢር ለንቀነ ወፅዩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይመስለኩም let me show you one of the other secrets እቲ ካልእ ነፈርቲ እዚ ካልእ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ let me show you this There's a man who once told the world he wanted to wipe Israel off the map. He spent years under surveillance, stripped of political relevance, locked out of elections by the very regime he once led. And then one day, America calls not to arrest him or sanction him, but to offer a crown. What a plot twist. And this is not a Netflix series. This is what actually happened. According to a report by the New York Times, Islamic Revolutionary Guard Corps this morning is threatening to expand the war if the United States resumes attacks against Tehran. In a statement, the IRGC said, quote, the regional war that was promised will this time be extended beyond the region, and our crushing blows will bring you to ruin in places you cannot imagine. This comes after President Trump yesterday claimed he was an hour away from making the decision to strike Iran before postponing the attack. The president added, quote, we may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. As the rhetoric between the two sides continues to ramp up amid the tenuous truce, the Senate yesterday advanced a measure to limit President Trump's war powers. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን እውን ኩናት ትግብረ መልሲ ትዳሎ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ዜና ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ኣብዛ ምፅያልኩም ዘለኹ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ከቢድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካርሞም እየ ክውስኸሎም እየ ገለ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣገዳሲት ውሳነ ሓሊፋ ኣላ ሰነት ኣፕሩቭስ ዋር ፓወር vote to Ryan in Trump on Iran. ስለዚ ለዶናልድ ትራምፕ ናይ ኩናት ስልጣኑ ዝድርት ሓድሽ ንጥፊ ኣብቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ብፀዲቑ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ናይ ቀደም ፈንጠዝያ ክኸይድ ከም ዘይክእል ገይሮም ኣሎ እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዘቆጥዐን ዘሕረቐን ምዃኑ ከም ርዱ ጌርኩም ወሰዱ Murkowski of Alaska, and for the first time, Bill Cassidy of Louisiana, joining with nearly all Democrats in backing the procedural motion, which still faces an uphill battle. Meanwhile, new reporting reveals an early objective of the war with Iran involved a regime change strategy that would reinstate former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad as the country's leader. But the New York Times reports the
So ናይዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢራን ምናልባት ኣብ ቁርብ ዕድመ ዝገበርኩም ኣብ 2006 ክሳብ 2011 ድዩ 12 ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝነበረ ኣሕመዲን ነጃድ ንነዊሕ እዋን ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝነበረ እዩ ድሕሪኡ ግን ጠፊኡ ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ብዛዕባኡ ዘይዝረብ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ተሓሲቡ ነይሩ እስከ ይብሉ ኣለዉ ዘገርም እኳ እዩ እዚ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ድራማታት መወዳእታ የብሉ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ከካይዱ ከለዉ እስራኤልን ኣሜሪካ ማለት እዩ ንብሙሎም መራሕቲ ናይ ኢራን ድማ ክቐትልዎም ከለዉ ነዚ ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም ሬጂም ቼንጅ ገይሮም ነዚ ኣብ ስልጣን ከምፅዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ስለምንታይ ከምኡ ሓሲቦም ኣንጻር ኣይሁድ ብዙሕ ዝተዛረበ ኣንጻር እስራኤል ብዙሕ ሕማቕ ዝተዛረበ ብዙሕ ሰብሲ ብፅቡቅ ኣይፈልጦን እዩ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ምናልባት በዓላቶም ዘምፅዎ ምሳቶም ርክብ ዝነበረውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ እንተኾነ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ካብታ ተኣሲርዋ ዝነበረ ገዛ ንኸውፅዎ ዝገበርዎ ደብዳብ ድማ ንዕኡ ቀቲልዎ ኣይመስለንን ግን ሃሪሞ ከም ዘቕሰሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስምዑ ወስከ ዲስ ስቶሪ ኢዝ ኢንትረስቲንግ ማለት ሓደ ኢራናዊ ወዱ ነቲ ናይ ቀደም ንጉስ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ፓልቪት ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ክገብረካ እየ ዝበሎ ዝመስል በቃ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ መዓት ተህዲድ ዝገብር ነይሩ ለካስ ወላ ስርዓት ተዝቕይሩ ነይሮም ንዑ ብስልጣን ከምፅዎ ሓሲቦም ኣይነበሩ ነዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰምዐ እስከመይ ተኸርሚ በኺ ይኸውን ኣይደኖ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩርሲ ዝመለስ ኮይኑ ዝስምዖ ነይሩ ከምዞም ሓደ በላዕቲ ውዳቕ ድዮም ገለ ዝብልዎም በአሜሪካ ድዩ በኢትዮጵያ ተደፊኦም ስልጣን ኩርሲ ክቕበሉ ዝመስሎም it just doesn't happen like that ኣሜሪካ ከማን ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ግደፍ ጠርቋሽ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነ ብሓፈሻ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ነዚኦም ኣብ ስልጣን ከምፅዎ ደልዮም ነይሮም ኩሉ ሰብ ድማ ተገሪሙ ኣሎ how is this even possible ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ነዚ ሰብ እዚ ከምኡ ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም let's see ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ወሃበ ቃል ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ እስከስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ይግረም በዚ ጆን ከርቢ ዝበሃል Kirby. Admiral. So there's that moment with Zelensky where he was told he didn't have the cards, and I think that's in question at this moment right now as well. Who has the cards with the war in Iran? Well, right now, and just from an economic perspective alone, but also to what Joe was talking about with the enriched uranium, it's clearly the regime. They certainly have the cards right now. And now that doesn't mean that dynamic can't flip, but it's going to be very, very difficult from a military perspective for President Trump to get momentum. So many cards ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ንዝብልዎ ዘለዉ ሓቂ ንምዝራብ ዝበዝሐ ካርድ ዘለዎ ኢራን እዮም ኢራን ብዙሕ ካርድ ኣለዎም ብዙሕ ክፃወተሉ ዝኽእሉ ነገር ኣለዎም ግን ክቕየር ኣይክእልን እዚ ካርታት እዚ እንተደይ ተጠቂሞምሉ ወይ ኣሜሪካ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን እያ ነቲ መድረክ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበለፀ ካርድታት ዘለዎ ኢራን እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዳርጋ መብዛሕቶም ኪላታት ዝወጥቀሉ ዘሎ ኢራን ብዙሕ ካርድታት ኣለዋ ኢቨን ኣብቲ ኤስካሌሽን ነቲ ኩናት ተጀሚሩ ነቲ ኩናት ንምስፋሕ ነቲ ኩናት ንምሕያል ኢራን እያ ካርዲ ዘለዋ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ካርዲ የብላን ቅድሚ ሕጂ ዘይገበረቱ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብላን maybe ገለ ሰብ ኒኩለር ክብል ይኽእል but that's not a serious card ማለት ኒኩለር ክትጥቀም ኣይትኽእልን እያ ክትጥቀም ተኾይና ድማ ግብረ መልሲ ካልእ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ኒኩለር ወፃኢ ኩናት ክትሓስቦ ዘለካ ስለዚ ኣሜሪካ ብፍሉይ ጌራ ፍሉይ ዓወት ክትረክበሉ ትኽእል ዝኾነ ካርዲ የብላን ኩሉ ተጠቂማትሉ እያ ኢራን ግን መዓት ካርዲ ኣለዋ ናይ ኢንተርኔት ገመት ክትበትኽ ትኽእል እያ ንብል ፀኒና ተዲኦም ዶም ወሽመጥ ሕሩም መፃፅያ ተላ ነተን ሃገራት ዓረብ ድቑዖ ክትገብረን ትኽእል እያ ኣብ ኢዳ እዮም ዘለዉ ዝሓለፈ ናይ ኢማራት ናይ ኒኩለር ቦታ ፈተነ መጥቃዕቲ ተኻይድሉ ተባሂሉ ነይሩ ምልክት ይሱ ይበሃል እንታይ ክገብርኦም ዝኽእሉ ምልክት ይሞሞም ኣሎ if we want ደስተይሉና እቲ ኒኩለር ናትኩም ዓጠቕ ከነብሎ ንኽእል ኢና ዝመስል ምልክት እዩ እዮም ዝብለዎ መን ከም ዝገበረ ይፍለጥኒ ግን ኢራን ብዝኾነ መንገዲ እቲ ቦታ መዘኻኸሪ ነይሩ ንኢማራት ኣብ ናይ ጥርሙዝ ገዛ ከም ዘለዉ ኒኩለር ናትና ብዙሕ ግዜ ይዝህረም ዘሎ ብዙሕ ደብዳባት ይካየደሉ ኣሎ ናትኩም ግን ከመይ ጌርና ዓጠቕ ከነብሎኹም ንኽእል ጀስት so you know ክርዳእኩም ኣለዎ ዝመስል እዩ ስለዚ ናይ ነዳዲ መፃረይ ናቶም ኩሉ ነገር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኢማራት ዓጠቕ ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ነጊሮም ኣለዉ ካልኦት ሃገራት እውን ስዑድያ እኳ ብሽምግልና ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ድዶ ንኸይመፃእ ብዙሕ ፈተና እያ ትገብር ዘላ ብዙሕ ፃዕሪ እያ ትገብር ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ but we will see ብሓፈሻ ኢራን ነቲ ኩናት ከስሕሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ካርድታት ኣለዉ they can play many cards
زعجت نقمته زلنا بغرباي كاوز أيون بزح كجبر وازو خلوا نابنت نتاي يحرم له ويمز بحاله زلوا أب إمارات نتنا التكنولوجي سيكتور أمريكا AI companies data centers كمون كال نزا إمارات بالتكنولوجي كاو باور كجبر زخل زنبرة نعود حركة مقبار إمارات أبتنا كلامنا الجمالنا وسنتن مدرخون كمال سوام يسعروا كم زلون زر ملكتها له نزد ما كجبروا يقوليهم سلزي they are going to force بزح كارتات تتكلم نتكونتات ناتهم ربحا كم زملاس كجبروا خمس غوليو if they can do أمريكا كم زخ جبروا عن تقيله. On our CBS News investigation into Iran's deadliest attack on American troops during the war. Back in March, you may remember, an Iranian drone hit a U.S. military post in Kuwait, killing 6 U.S. service members and wounding more than 20 others. Defense Secretary Pete Hegseth said the drone squirted through the defenses of the fortified base. Well, now we're hearing from more survivors who are sharing a different story with our Jonah Kaplan, who is here with more on that. Jonah, it's incredible to get this kind of access and insight. أبز حلفة أب كويت بستجبره متقعتنا أمريكا نتم عسكراتنا كويت أمريكا إيران دقوا كم زجبرتون أبو دما I don't know 4 يوم حمشته 4 مثلا إنه حمشته وتهدرتنا أمريكا ونتقتلهم يوم كابون اللي عليهم بزحت قصيلهم يوم أنت قد دايت دما جينا أزارا بارسي زلوا قال كابتن وتهدرت أو حدا جاز وردهم دما متيوم كزارة بجميرو مالو أتزارة بولزلون إيش تكسمع. Survivors speaking out, telling us the army did not plan properly for possible casualties, and the consequences were deadly. Why are you coming forward? This was a failure. The only way you learn from your failures is you talk about it. Army Major Stephen Ramsbottom was at his desk at this U.S. tactical post in Kuwait when an Iranian drone crashed through his makeshift workspace. It went black, and I got knocked to the ground. With a piece of shrapnel lodged in the back of his head, Ramsbottom says he began pulling his fellow soldiers from the rubble. I wanted to see like a line of ambulances coming towards us or something, and there wasn't that. It was like, oh man, we're on our own. 2 other soldiers told CBS News they asked for more medical support weeks before, but Army leadership ignored the request. The strike killed 6 U.S. soldiers. Okay, أبز بوتاز دي همشتي لكم زني شدشت أمريكان وتهدرات زدقتلوا له بوتاي نيرو. كالو دما بعضي برتو بما يزغطر اليوم قصيلهم قد قليهم دما بزخافة من قدي زقصلون كم زلوا يزنقر. أبز بوتاز استجبر متقعتي أزيو كبين متقعت كم زنبرن بدرونات رايد كونس إيرانسي بأرجتوت نفرت متياون كم زهر متون تبوتا F5 بحالنا يكرم نفرتيني أنا إيران وتتكي ماون بزح كم زهر متوم يزنقر زلوا. سلزي زعكل مكل خال كم زين برات بوتا أزوم تقتلهم زلوت هدرات ما بسنك شلل تنتن زقبا غالبو نعم وتهدرات أمريكا ويونسرايت أمريكا بزي محابو زقات أمام مخانون بزح توتات كان ألزق العرس مخاني زنقر زلو أتم راح تمتيهم زاربو زلو دما زرا قداينا دقن تدي وتشك غير سلزي كل تزاريبنا بوشتي سماعي سلزي رخبنا إذا حدا جاز وريد له بحجي دما كال حدا جا كورت سلزغل كان بحجي زقبوا كان سقمت نخوز دليلنا نزارب زلنا يقول له زد ما نسعرتنا أمريكا زقول له أمريكا كاب جزء أنا بجزء حدش دوكمنتي واتس وردتنا أمريكا زوجت تراي عود كم استجون زبدة يكونس ودكتنا توم سعرتنا توم ضخمتنا توم زراودن زرقاقصن حقتها جينا معاد كوتسي إيران بزح دامج سيافات إيران لهم زلا بزح بوتاي هريباتهم زلا عبي أمن سلو زلو يجن تعبيت زنبر نجر كايل معال تحلي كوتسي سلزي كم زيات ريوازلهم إذا قد عايزي كساك ندي ترزلي بخمسلون أمريكا دما إيران دما أمريكا نتحيا لنا على من كما يبحلي درفت زي صورة درسات كم نيرو نتحيا من كما يبحلي تبل درسات كم تاد نيرو يجي أذكر كون له من كما يبحلنا أمريكا إيران الله هي أتوميا سلزي زنا قرات زي إيران كمان كنا متى دامج كم زفطورس زفلتي مثلا أنا مستزنا برام كنتات بتخكل كله عوتات ناتهم of course فولتي إيران تايب ليرو بما يزغ الصر وتهدرتنا أمريكا قتيلنا أنا أمي لمسو بما يت كباب الشح وتهدر قتيلنا لنا يبلون يرب لي خمان كيكو معناته أب كويز قبرنا متقعتي أزي عوتين يربلون يرو أمريكا جن no ولا حنتي تقبر يبلون يرو تزي مستي بيتنا ميديا زلوا أمريكا حقو خيني يسمع حكا بزعق زي بر إيران نقرنا يرو بفلاي ناس سعودية زقبروا متقعتي even بفيديو كده حمام تسألكم نير أبي كم يقرأكم زهرة ما أستبقيسن أبي وتعليما انتهي نيرو أبو satellite images تتوقع إمام أريوم نيرو and that was like very impressive أبزم تسألكم نير يعني سلزي أتكوينات
ኣብ ዳሕረዋይ ደረጃ ብፍላይ ሞር ርቀት እናተጠቀሙ ምስከዱ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ህዝቢ ከቕርቦ ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ this is a new world ኣሜሪካ ሓድሽ ዓለም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኩነታት ድማ እዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራን ንበይኑ ኩናት ከምዘይኮነ ኣብዚ ስምዑለይ along with that. They are trying not to antagonize Trump, which is something that Putin does very, very well. At the same time, there are no illusions in Moscow. Iran and Russia, very, very important. It's the same war to start with, in two different latitudes, and the people who are behind these wars are more or less the same. I mean, the people who are giving the orders and who are designing what should happen next in the great chessboard. We can call it the new great game between great powers and the new system of international relations in the 21st century. So there are four major protagonists of everything that is happening now and for the foreseeable future in the 21st century. The United States on one side, Russia and China on the other side, and Iran on the same side, but almost at the level of the three big powers. Almost getting there, which is something that none of us or no one all over the world only 2 months ago could possibly imagine. ዘረባ ሰምዑ ኣለኹም ኢኹም እዚ ዓለምና ከመይ ኢላ ትቀያየር ከም ዘላ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስኮለርስ ናይ ዓለምና ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩናት ናይ ራሽያን ኢራንን ክንርኢ ከለና ክልተ ንበይኑ ኩናት እዩ ዝመስል ኢሉ ግን እቶም ኣብ ላዕሊ ነቲ ኩናት ዲዛይን ዝገብሩ ሓደ ዓይነት ኩናት እዚ ንሓደ ዓይነት ዕላማ ሰርቭ ዝገብር ዘሎ እዩ ንኣሜሪካ ብዓይኒ ወታደራዊ ቻሌንጅ ክገብርዋ ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ሓያል ህዝቢ ዘለዎምን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎምን ክልተ ሃገራት እዮም መጥቃዕቲ ዝወርድን ዘሎ ራሽያ very wealthy ብተፈጥሮ ብማዕድናት ብካልእ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሃብታም ሃገር እዩ እቲ መጥቃዕቲ ብዩክሬን ንኤውሮፓ ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ንራሽያ ተዳኽማ እንተኺልካ ድማ ረጂም ቸንጅ ትገብር ኣብ ራሽያ ክጅምሩ ከለዉ ስርዓት እዮም ክቕይሩ ደልዩ ነይሩ ስለዘይሰለጠ እምበር ስለዚ ንራሽያ እናሃረብካ ከለካ ደ ሴም ታይም ድማ ድሒርካ ድማ ንኢራን ናይ ኢራን ኢንተረስት ናይ ኢራን ሃገር ከም ሃገር ክትሪኦ ከለካ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ንራሽያን ኢራንን ከም ገለ ኢሉ እንተዝሰልጦም ነይሩ ክልቲአን ንቻይና ንምጥቃዕ እቲ ዝበለፀ ባይታይ ነይሩ ቻይና ካብዜን ወፃኢ ኣብ ጎና ደው ክብል ዝኽእል የለን ንኻልእ ለትሰይ ዝኾነ ሃገር ተኸሱ ዝኾነ ሃገር ተኸይስካ ምስ ቻይና ዝነግድ ማለት እዩ any country ለትሰይ ፓኪስታን ንበሎ መሻርክቲ ናይ ስዑድያ በሎ ቻይና ከይትነግዱ ተባሂሎም yes sir ክብሉ ዝኽእሉ እዮም ስለምንታይ ክብል ዝኽእል የለን ዓቕሚ የለን እቶም ምስ ቻይና ከይትነግዱ ምስ ተባሃሉ ስለምንታይ ዘይነግድ ክብሉ ዝኽእሉ ክልተ እዚኦም እዮም ኢራን ከምኡ ድማ ራሽያ እዮም ስለዚ ንቻይና በቲ ቁኑዕ ኣብ ውድድር ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ኣሚኖም እዮም ወዲኦም እዮም ኣብኡ ፊት ንፊት ገጢሞማ ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂ ንቻይና ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ኣሜሪካ ነዊሕ ገይሮም እዮም ተስፋ ካብ ዝቆርፁ እንታይ ገብሩ ኣለዎም ክሕንኩሉ ኣለዎም ከመይ ጌርካ ግን ክትሕንኩል ተኮይንካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ኢድካ ነገራት ኩሎም ኣብ ኢድካ ከይትገብሮም ኣብ ጎንካ ጌርካ ንቻይና ንኸይትቕርቅራ ድማ ዕንቅፋት ክኾኑካ ዝኽእሉ ሃገራት ኣለዉ መን እዮም እሶም ራሽያ ኢራን ዝኣመሰሉ ቬኔዙዌላ ብጥቅኦም ነይሩ ስለዚ ተንድኽም ድኽም ዝበላ እናበላዕካ ነቶም ካልኦት ድማ ክትዳኽሞም ትኽእልካ ክስዕሮም ተተኻኢሉ ተዘይክኢልካ ድማ ከተዳኽሞም ኣለካ so the plan was pretty much ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ክትሪኦ ከለካ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ 4 ሓይልታት ኣለዋ ይብላ ኣሎ ቻይናን ራሽያን ብሓደ ኮይነን ዝሰርሓ ዘለዋ ፅኒሕና ነሪኩምና ኢራን ድማ ቀልጢፋ ትመፅእ ኣላ በቲ ሓደ ኣሜሪካ ትኔቶ ዝበሃል ዳርጋ ኢረለቨንት እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ከም ገለ ድሕሪ ተመሊሶም ክዕርይዎ ተዘይክኢሎም let's go ነዚ ዝብሎ ዘሎ ከግህደና ዝኽእል ኩነታት ንርአ Putin rolled out the red carpet for Vladimir Putin in Beijing today, and it comes just days after Donald Trump wrapped up his own high-profile visit to China. But if Trump's visit was about testing the waters between Washington and Beijing, Putin's visit was Beijing reminding the world that Russia still gets the VIP treatment. Just take a look at the visuals. From full military honors to a grand ceremony at the Great Hall of the People, the optics say everything you need to know about these two leaders. ፕሬዚደንት ሺ ሓደ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይፈቲኑ ራሽያ ክትዳኸም ፑቲን ካብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ክጠፍእ ትደልይዎ ኣለኹም ኤውሮፓ ኣሜሪካ we know that no Putin is at the center of everything ብፍላይ ንቻይና Putin is a very important leader and Russia is a very important country እሳታ ስቴትመንት ንዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ተቐቢልናዮ ኤግዛክትሊ ከምኡ ወይ ካብኡ ዝበልፅ ድማ ንራሽያ
ني بوتين هنا نقبله زلنا سلازي نخالط مرحتنا عالم جلوبال ساوث بفلاي مالتيو بوتين is here بوتين أقدس مرحيو راشا بدما أزي أقدس تاجريا معربوا عالم زبلكم زلوا أي تسمعوا بياتا ملختنا تشاينا دما أنا مس راشا أتزعم مقوز شركة مزاين يزهن زلوا راشا دما trusted partner ناتنا أثنا أمنا كأمريكان لعلنا أمنا راشا ياتول دلا زينا تشاينا عندنا قوز زلهم تشاينا كبر زلهم راشا كبر كلهم زجبر سليزي زدما نبوتين the highest legitimacy مست كله قدان أتوان زوردو زلو تشاينا أنت زيت نبرنا يرا راشا ما بحق irrelevant مهنا نيرا زي كالعالم يزولكم إذا تشاينا تقبروا له زلا نبوتين support ويكا شركنا أنت زي نبرنيرو تشاينا نبوتين كي تباسط تلاقن مسو زخونة يكون زمدناك تقبر تزي تمرز نيرا كونتات نيرا راشا كان بخونا نيرو مستي أمريكان يوروب أنجيروم لزلو تغلا مودقة معنا وكب لكم أي كلنيجن أب علم تي irrelevance ناتو أقداسنا ناتو تغلا لم تغيرنا نيرو تشاينا بتقبروا زلا شركة نتجن بوتين نأربعة عمتنا بحمش عمت قربا نكبيت كوينات مس كل عين قطبة ومسنا غلاته بديوان غوت زقبروا زلسي das زي أقل الكاكر رزق لا يكون زي China if they want they can make you كابزخون يكون شجر كوتس وخازوغ الهجر مخانم إذا كمان مسكالة عالم كي تبأسو أبلغ كي أتو نورمال بيزنس مقبار تراي كنا منتاي دقاف كقبروا لك خمس غلو إيزن نقر أمين إحنا بعاقمنا إيرترا سي كم هاجر سرفايف نخد قبر تشاينا عبي ترى يجرا جوجلا سبجي يسوع له إيرترا زرق كاب جنزب كاب شياتنا يورك معدناتنا يطرق بنيرا تزرق كاب مال تشاينا أنت ديت كجزء زخلنا سبعين برنتناتنا سلنتاي الجراس لا دفرهم كله remember China ولا كجنزبها كفيلة ولا كاب ديسكاونت تجزء ولا بحصريات تجزء قل أنت بلكا نير تراجن تجنزب توساني نير بيجاك تشاينا دماغ كجزء زدفرنا جراين بر قالوا كامباين تاتا بيرتراز نبرة قدان قلم سوس حنوكو قدي فناي أن معدنات مساعدة قالوا تتقوي مولو ناب تشاينا وقعتي تشاينا جن نتنا أمريكا بعلهم تفلت بمبال بس أنا سلوت صار حزنا برو كم ز عينات هاجر أنت زي نبرنا إيرترا كابتز نبرة تزجدة ده شجر مخانا نير زجدة ده تزي زي أبراش فندريو زلنا ولا كندوز أكتر تكون نيرترا تمسر تاون أقداسن من جنا يتوتاز نبرة هوركي يقول نكال معدنات تشاينا سلزنا نبرة تراينير سلزي بخمو قالوا لي تشاينا زلنا أخبروتون قال لي يكون ولا كوا تشاينا زعبي يسرح كسرحو نتبع يوم تلنا كم تزدلي أنا عقوب أنت زي كونكو بفلو يابتي معدناتنا هي تعدنا هي بوتاش كلالي زلو بزحتال أبو عقوب هيكون كمبو معناته قلتيفو نير تراك غير زغل زنبرة بروجكت نير وسلمتها ودحر حرب للو أي ترد عنن ستيل تستجبرجن أنا إسكاك الرزق لا يكون so كم تري وزل لهم أبزي ززارة ربوه بزوحنا قريز لو كسمعكم Not naming Washington directly, but absolutely meaning them. She called the ties between Russia and China a force of calm amid chaos. Meanwhile, Putin labeled the ties as a major stabilizing force. President Xi Jinping said China and Russia must support the United Nations and oppose all acts of unilateral bullying. كلتين أقرأ دمان تايلاند نا علمنا رقعة سلامن مكببارن عبنت ناتو نا كلتينا زمدنايو راشان تشاينا نقبر زلنا زمدنا شركنتن كلتينا لولاونت حتحدنا نخبرنا جزاتها حدنا حتحدنا نخبرنا ربحنا كلتي يثبتات ملو بملو حدا نتحرك يدفر حدا نتحرك ينعاقي بمعري إن كان حبالنا بلنا بكلتي بات إيراتاتنا ناي راشا معدنات كتجزء على تشاينا بناي تشاينا بناي راشا روبل تجزء راشا دم ناي تشاينا كتجزء على بناي تشاينا تجزء نتسترف جنزب زيادة حزون استرف دما بورك بخال جيرم يدقاق سولو إذا دم أنت يزريكا ناي مودة معرنا زلوا نقدي أنا حيال أنا عم سلزلني أنا زبالك خاقبر زي كونه عمنا مكببار زلوا مالتي تشاينا سلمتاي كم يقبر له تشاينا بصبق كونديشن يمزلوا راشا أبديق زبالك كناتن إقدان الله why China كم تقبر على because they want to set an example أبنت كقبر سلزلي تشاينا أبغى يشجر كاونت تعلم هاجر كم زي كونت سلت تشجر كا كتمزمزكا كتقواي هاجر كم زي كونت بقيمت على بعرباين تايمز قبر أبغى يشجر كا بتتوقع بالعخايم زلي that's they're known for it بزيهم زفلتوا صو the day سأجاب مساكات مكة مساخذ نبرو قدامت بلعت خانس على خانس خون السمين لو كنت قدافي سخات عريقنا يلوم قدافي أبحث يرجع كم يجروات في أمه
every time مساها رأوا يقلق قبر خلو حما يمز قبر China ግን ኣብ ግዜ ሽግርካ ኣብ ግዜ ፀገምካ ንኣብነት እዚኣ ኤግዛምፕል ክበኩም እያ ቢካዝ ኣነ ዝገብሮ ዘለና ተራ ዜና ጥራይ ኣይኮነን ሪሊ ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ክህልወና ኣለዎ ቻይናን ራሽያን ፀገም ዘይብለን ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ እዩ they have a lot of problems ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ቻይናን ራሽያን ዘሰሓሓብ ደቡን ኣለዎን ዘይተነፀረ ኩናቱን ተዋጊአን ነይረን እየን ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ዘከራኽር ዘይረዳድኡ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ፀገም እቲ ደጊማ ኣምፅያ ከተባእሰን ትደልያ ኣብ ኖርማል ግዜ እቲ ፀላኢኻ ኣብ ከቢድ ኩናት ምሳተወ ንኣብነት ቻይና ኖርማል ሃገር ተትነብር ነይራ መዝማዚት ተትኸውን ነይራ ራሽያ ምስ ኤውሮጳን ምስ ሙሉእ ኣሜሪካን ኩናት ምስ ኣተወት ሓይላ ሙሉእ ዓቕምናት ኣብቲ ኩናት ምስ ገበረት ምስ ኔቶ ዝኣክል ትዋጋ ስለ ዘላ ብድሕሪት ድሌታ ክትገብር ምፈተነት ነይራ ክገርመኩም እቲ ደብ ናይ ራሽያ ምስ ቻይና ዘሎ ሰብ ከማም ዛሕ ይቅመጠሉ ዳርጋ ክፉት ቦታይ ራሽያ ማራያ ትፈርቡ ቻይና ገለ ክትገብር ተደልያ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ የብላን ቡ ዝበፅሕ ህዝቢ ራሽያ ናብ ኤውሮጳ ገፁ እዩ ዝቕመጥ በቲ ምዕራብ ናይ ራሽያ እዩ ዝቕመጥ ናብቲ ናብ ኤውሮጳ ገፁ እዩ ዝቕመጥ በቲ ወገን ቻይና ብዙሕ ህዝቢ የብሎምን ሕጂ ምስ ከምኡ ቻይና ብዙሕ ነገር ክትገብር ምኻለት ግን ኣብቲ ዝደኸመ ጎንናቶም ንራሽያ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንስኹም ከይትወጥቁ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝጎድለኩም ምሳና ክትሻረቑ ትኽእሉ ኢኹም ነዳዲኹም ካልእ ክገዝኦ ዝኽእል የለን ዝገዝኦ ዝደሊ የለን ምክንያቱ ክእገዝ ካብ እገዳ ስለ ዝፈርኡ እቲ እንኮን እቲ ነዳዲ እናገዘ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ዘንቀሳቕስ ዘሎ ቻይና እዩ so this means እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ሽርክነት ከም ተራ ነገር ገይሮም እዮም ክገልጹልኩም ዝፍትኑ ኣብ ስምዕዎም እስኪ Okay, well, you can keep me updated, Mario. I'll read out the statement. So yeah, it's the latest statement here that they said. So Putin described his visit as quote successful, fruitful, and very eventful. She said it's produced great and rich results. They've talked about how trade hit $240 billion last year, with all transactions being in rubles and yuan in their local currencies. Putin talks about how Russia designed the Chinese Kshudapu plant. So helping them develop their electricity grid and their energy sector. She warns that the world is far from calm, with hegemony threatening to drag it back to the law of the jungle. And he says both countries, Russia and China. So ክልቲኦም ሃገራት ነቲ ዝምድና ናቶም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ከነግረኩም ስለ ዘለኹ ፕሮፌሰር ፔፕ እንታይ ብሎ ብዛዕባ እዚ ከስማ Putin talks about Russia and China building transport links, including the transatlantic corridor that would connect them without going anywhere near Western countries to ensure uninterrupted growing China. Let me see the information here. Just put out statements as you were coming on. I didn't save it. He goes, oh, they had a good meeting. He was asked about the meeting between Putin. Donald Trump ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተሓቲቱ እንታይ ኢሉ ከስማዓኩም ኢለ President Xi meeting with Putin this week. Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with Xi. Well, China. عشان دي سبعة انتهي بلا لمسيلكم موارد كويلة من أمريكا هي بوتينن بريزنتيشن تراخبوري خيادو قال عينت بزحس من معك ساب إسرا دي الاستفراري مم قال لهم سحتتوها التي ريان يرندي وهناتو ورنيان ديو أي رأغوني زبل كال بريزنتين أمريكا ناتي إسرا هيكونن زبل كتانو قداي ونايكونن ساكت كلت زيت أقوم راح تقول تاتيهم كله زفتنو زجن قرب عبد الرحمن زين برسل زغن ريان يرند تقونه بريزنت شي أكبابلان عايز جبر الله يبلس كابتيني ني بوتين زجبر الله سلزي I think بريزنت شي زيادة أنا عايز فتقين تسمعني أنت يا عطف لو لازم كقول كوينا نوع ريبورت تجبر كمان كويس أقام كوين نازل له بريزنت شي زيادة أنا عايز فتقين تسمعني يزبلهم زلهم Well, China says its relationship with Russia is entering a, quote, new stage. The red carpet was out and there was plenty of applause in the room as China's leader hosted Russian President Vladimir Putin in Beijing today, just days after the US President Donald Trump's state visit to China, of course. President Xi calling ties with Russia a force of calm amid chaos, his words. President Putin, meantime, says Russia's relationship with Beijing has reached what he calls an unprecedented high level. It is based on the principles of equality and consideration of each other's interests, mutual support, friendship, and genuine good neighborliness. Our goal is the well-being and prosperity of the Russian and Chinese peoples. These unshakable foundations have enabled our relations to successfully withstand repeated tests of strength and resilience. Well, let's get you to Beijing. So, أزرار بنا كلتين هجراتني كارود علامات كسم وقلوك ساكندي
ኣብ ከመይ ዝበለ መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ዳርጋ ዘበስር እዩ ክትብሎ ትኽእል ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ እውን እንተኾነ ንብሓቂ ምጥልላም ብዘይብሉ ብዘተኣማምን መንገዲ ሓደ ነቲ ሓደ ክምዝምዞ ከይፈተነ ንብሓቂ ምሉእ ክብረት ብዘለዎ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ቻይና ድማ ኣብ ግዜ ፅቡቅ ምሳንተ ተሻሪክካ ተርእየካ ኣላ ኣብ ግዜ ሕማቕ እውን እንተኾነ ክጠልመካ ዘይትኽእል ምዃና ብተግባር ተርእላ ብዘረባ ደይኮነ ብተግባር ንራሻ ክትምዝምዛ ኤፍሪ መሰል ነይሮ ብደካ ቻይና ምስ ራሻ ክነግድ ዝደሊ ሃገር የለን እገዳ ስለ ዝፈርድ ስለዚ ነዚ ፖዚሽን እዚ ንኢራን ከምኡ ንኢራን ክትምዝምዛ ኩሉ ተኽእሎታት ነይርዋ ኢራን ቻይና ምክንያቱ ብጀካ ቻይና ምስኣ ክነግድ ዝኽእል ስለዘየለን ነዚ ኩሉ ከሎ ግን ነተን ሃገራት ንክወድቃ ዘይትደልየን ብብዙሕ መንገዲ ትሕግዘን ቻይና ምዃና እዩ ዝንገር ዳስዋይ ቻይና ኣብ ታሪክ ዓብ ክብሪ ክህልዋ ዝኽእል ሃገራት ድማ ኣሚነን ምስ ቻይና ተኣማሚነን ክሰርሓ ዝኽእላ ኣሜሪካ ከምኡ ትገብር ፍፁም ኣይትኽእልን እያ ድኹም ጎንኻ እንተረያ ቀልጢፋ እያ ትምዝምዘካ ክትድንቁረካ እያ ትደሊ ክትበልዓካ እያ ትደሊ ዳስዋይ ኣሜሪካ ማሓዛኻ እንተኮይና ሓደጋ እዩ ፀላኢትካ እንተኮይና ሓደጋ እዩ ማሓዛኻ እንተኮይና ድማ ዝገደደ ሓደጋ እዩ ዝበሃል America is just another best. So, نملس أبتي strategic analysis. In Russia, they have a strategic relationship, just like Iran and China have a strategic relationship. The terms are different in both cases, but both cases imply that Iran has full support from Russia and from China at the same time, at different levels, diplomatic, geoeconomic, geopolitically, militarily, you name it. But essentially, Russia and China are defending Iran because they know that the war against Iran is also a war against them. In the case of China, the long-term war of the US against China, of containing China. In the case of Russia, they make the parallels of the war in Ukraine, which is a proxy war, started as the US against Russia, using NATO in Ukraine against Russia. And now is metamorphosing a little bit into an European war using Ukraine, European in terms of the EU and NATO using Ukraine against Russia, with the Americans taking a back seat. This can change at any minute, but this is the configuration at the moment. So እንታይም ዝብሉ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኢራን ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ቻይና ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኣለዋ ዝተፈላለየ ትርጉም ክህልዎ ክልቲ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ግን ክልቲአን ሃገራት ንኢራን ክትወድቕ ኣይደልይዋን እዮም ክልቲኦም ነናቶም ምክንያት ኣለዎም ንኢራን ክሕግዝዋ ዝደልዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢራን ወሪዱ ዘሎ ኩናት ናብኣቶም እውን ዘቕንዐ ምዃኑ ቻይና ንኢራን ክሓፅርን ከውድቕን ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ኢራን ተወዲቓ ንቻይና ቀንዲ ታርጌት ክገብር ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ኩሉ ጉልበቱ ኣኪቡ ናብ ቻይና ገፁ ክመፅእ ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ናይ ራሻ ኩናት ብዩክሬን ክጅምር ከሎ ኣሜሪካ ንኔቶን ንዩክሬንን ተጠቂማ ንራሻ ንምውዳቅ ዝገበረቶ ኩናት እዩ ነይሩ ምስ ግዜ ስለደይ ሰለተ ኣሜሪካ ድማ ፀጋታት ድሩድትነት ስለ ዘጋጠማ ነቲ ኩናት እቲ ናብ ኤሮጳውያን ሸይጣ ወይ ናብ ኤሮጳውያን ኣውሪዳ ኤሮጳ ብመንገዲ ኔቶ ገይሮም ንዩክሬን ክሕግዝዋ ከም ዘለዎም ጌራ ንሳ ዳሕራዋይ ኩርሲ ሒዛ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራንን እንተኸይድና ኢራን ውድእ ኣቢላ ድማ ናብ ቻይና ገፃ ንኽትከይድ እያ ትሓስብ ዘላ ከምኡ ድማ ነቲ ላቲን ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕትናታ ቁፅፅር ክትገብር ፅኑዕ ዝኾነ ዓቕምናታ ኣብኡ ክዝርግሕ ትደልላ ይብል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ናቶም ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ዝብልዎ እንታይ ኢሎም ነይሮም ንሕና ናይቲ ማንሮ ዶክትሪን ዝበሃል ኢና ከነተግብር ማለት ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ጥቃና ዘሎ ላቲን ኣሜሪካ ይኹን ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካታት ሙሉእ ቁፅፅር ከልወና እዩ እሱ ናትና ዶሜን እዩ ናብዚ ዝቐርብ ደም ዝደሊ እዩ ክብሉ እዮም ኣብ ካልእ ግን ከምዚ ንኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ለንቀነ ዘውፅዎ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ስትራቴጂ ኢሎም ዘውፅዎ እተን ኣብኡ ዘለዎ ሃገራት استبل رجعتن سلامن كحلوالو نحنا بالسلية بتكنولوجيا كنحجز نخلينا جن أبو وتهدرا متتتاو كنجبراي نخلينا زبل مرجع مالتيو الزيجي نبعال يرترا يكون نبعال كأي بحري أبي أدفانتج كفترة لنزغل قداي مخاني زنقر but is it was alone أزيرك يزغون استراتيجي كوي تنتناي This original American war in a previous democratic administration against Russia was essentially a war to attack Russia, provoke regime change, dismember Russia, and facilitate the plundering of Russia by Western powers, Americans and Europeans. Because they started to lose the war in the battlefields of Donbass. And with a new administration, the Trump administration. And Vladimir Putin.
بحفشة انتاي نخنرين لنا كل زنريو زلنا تمدرخنا عالمنا بغضبة غيار كم زلون تشاينا دما أبتم غيارنا عالمنا عبي أبركتون عبي بوتا كم زلوا بفلاي أمريكا تشاينا روسيا زقبرو زلوا متحب بعر نكالو تجرات أمريكان تنسيلاتن أمريكان تحريماتن أمريكان تقوانياتن alternative يفترالو لوا متأنزين هجرات زياتن نتورك ناتن عبيز خدا إجوا دونالد ترامب قرب الداقي مولو معناته بتعريفهم بقالن جيرو ناتس أمبر أب تمودا تا جزينا جو بايدن ذكروا تخينكم تبريكس يكون كاله أب بيت نجارات نخسجرنيش تي تليفوني معناته جو بايدن أب جزي بايدن أمريكا aggressively يعني تشاينا خد قرارات في التنيرة نراشة خاطر توضع زدما نساتهم دما أبرتعمكم سعر غير وميرو ترامب مزيج انت غيرو بوتين حاوس ريلاكس زخونه من قد كرفتينو اب تشاينا ون تخونه دحا ولا تعريف قبل تجمره جن زق اير مرقص له ذاتس واي تبريكس بال زحت له دمسل قال دما اسرع 16 دما بريزنت ناي بريكس له هنديو هند ندحر خوين دما هندي منغو تصات هاجر سلو زخونه عبيت نغرات كغبرايت صبيني خا راشا بريزنت ناي تبريكس ابز نبرلو نسمايا ديبو من يرمنا تبريكس أبز حججن كم تري وادر لهم دعري برازيل ونبعلو سنكلكل دبل زيرو كأمريكا زفرهيو قبل ما هندي كلاتهم زياتهم أتري لهم كعلى سوز خلو أيقونون أبريكس أب ساوث أفريقيا زنبرو لعلى نيرو أبراشة لما تزبالة درجة بتيو نب China بزوم تسألو جزء maybe it can be something else كنبل نخل كن تمك يارنا عالم كن درو أبقى معنا نريو زلنايو. Yeah, that for a combination of reasons and going on over years, Russia and China have been moving closer and closer together. Number two, that point about Russia guaranteeing China's energy needs, especially oil needs, is very important because that offsets any idea, which was already extremely remote, that she was going to help bail out the West or the world or the UAE or America here. She's just not doing that. That's just now when I say not, I still would say there's always some 10 or 15%, 20% chance. But the bottom line is what you're seeing here is that she is understanding that there is going to be problems with him getting oil from the Middle East. That is we've all known that, and he's trying. زي قداس زرباينا نسمع زلنا زي قداسي انتينا نبل زلنا هذا كابتي أمريكاويان ببزح زتقبلوا زلو زربان تايو تشاينا بزح ندادناتا كابيا تمس كابتي أقداس كفال ندادناتا كابزي مع كلاي مبرا يا تمس بز برشيان قال في تعاتي زلو وشمت حرموز بوز مت ندادي ني تشاينا أزيا قداسي بزي سدما قطباناتا كون قلقليو كتف غلي كود غليو متنزي وشمت حرموز ننوح استعاصوا متنو قطبانا تشاينا عبي فتنا خقط مي ولا كوا ريزيرف انتلوهم أمريكا إدليانيو أمريكا ناتا نداد اللو قالنا بلوتنا أمريكا ميديا ترى عرق قبل بزح يزوعل بوتين انتايلون بريزنت شي راشا ناي تشاينا ناي صعات ناي نداد طلب جارانت كتبايا زخونه يكون ناي نداد صقم كغاطما خم زيكل راشا ني تشاينا جارانت كتبايا يبلولو كابزن لاعل ነገር የለ አነኳ ነዚ ዘረባዝ ከይሰማ ኮሎ ገሚተ ነረ زخونه يكون ጋብ ከጋጥሞም ዝخل ቻይና ናይ ነዳዲ ራሻ ክትቦም ከም ትኽል ርዱዩ ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ሽርክነት ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ that's why that's exactly Putin present shiz bal ማለት ዝኾነ ናይ ኤነርጂ ጋፕ ተሎ ራሻ ጋራንቲ ክትባያኒ ዝኾነ ካል ገዲፋ ንቻይና ቀዳምነት ክትብ ከም ትኽል ምክንያቱ ከም ቻይና ኣገዳሲት ፓርትነር ስለዚህ ብሎ ስለዚህ country was alone Russia has China abi card alone the queenat ናይ ኢራን ተጦክ ብሊ ደሊሎም ንግድን ካለን ስለዘገድሶም ግን ንመን ዝያዳ ጎዳል አሜሪካ ትስና ዘላው they know አሜሪካ ወታደራዊ አቡ ክሳራን ውጥቀትን ያጋጥማهم ዘሎ ተጸላእነት ናታ ሰማይ ዲብ ከም ዘሎ ስለዚህ ከምቲ ምዕራባዊ ሚዲያ ንዝኩናት እዚ ኒ ቻይና ንምሕጻር ነዳዲ ቀረብ አጢኻ ኒ ቻይና በቬኔዙዌላ ጌርካ በኢራን ጌርካ ቼክሜት ክትገብራ ይገለበለ ዝብሎ ዝነበር ሐሰት እዩ መጀመሪያ እዚ ኩናት እዚ ናይ ነዳዲ ጸጋም ስለዝፈጠረኒ ቻይና ብጣዕሚ ደርባሓ ዘሎ ስለምታይ ቻይና ምንታይ ኢንቨስት ገብር ዘላ አልተርናቲቭ ኤነርጂ solar panels wind farms electric cars batteries ድበጽሕ ቴክኖሎጂ ናታ ካብ ነዳዲ ወጻኢ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ናቶም መሊስዩ ዝሰፍዕ ዘሎ ጠለብ ናቶም መሊስዩ ዓብል ሃገራት ድማ aggressively ፍላይት ነዳዲ ዘይብለን ሃገራት ብዝከኣለን ኢንቨስትመንት ናቶም አሚን ካል ዝግደፍ ብልጽግና ጥራይሲ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ዝዕጾ ኣነ ዝረኣኹ ጥራይ ድብለኩም ብዙሕ መኻይን ማሽነሪታት ገለመለ በኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ጥራይ እትሉ ካብ ቻይና ነዚ ፕሮጀክታት ናቱ ክኾኑ ዝኽእል ምክንያቱ ነዳዲ ዓቕሚ የብሉን ክሰርሑ
زنتاي ريك كالو تغراتكم كل انتن عبيت هاجراتكم ينزغبر زلا تراكس عبيت مخاين قال ملا نايزي صعنت مخاين اوتوبسات مبزحتهم هاجرات يقبر له بإلكتريك سرحيتو له سلامتاي ندادي زتأمامن سلازي يكونه لو من لو صباح يلن كعصو خاي يقولوا كخفتو خاي يقولوا ስለዚህ ናይ ፀሓይ ዓበይቲ ሶላር ፓነልስ ናገበርካ ድዩ ገለ ናገበርካ ድዩ ሰዓት ካብ ገለ መንጭኻ ብኤሌክትሪክ ዝውራ ነገራት ምግባር እቲ ዝበለፀ ኣልተርናቲቭ ተባሂሉ ይቁፀር ስለ ዘሎ ስለዚ ቻይና ኢንዳይሬክትሊ ካብዚ ኩናት እዚ ትረብሕ ዘላ እምበር ትኸስር ዘላ ሃገር ኣይኮነትን ክንብል ኢና ኢልና በዚ ኮይኑ በቲ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለም ብሰፊሕ መንገዲ ክንሪዮን ክንመሃረሉን ሕስው ኢልና ክንሪዮን ክንጥምጦን ስለ እንደሊ ኢና ነዚ ኩሉ ንበኩም ዘለና ናይ ሆፕ ጥቕሚ ዘለዎ ክኸውን ትሕዝቶ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድቅ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ እናበልና ክንሰናበተኩም ታንኪዩ